Okay, gal du naturskriver glorgiaslåsan eh Grodinge nga tegin Chesko Mhm. painge kat ako lang tin fast na nag wiki yasol ukisli Kowos. Kowos sama wikat kat wikat kat sili Kowos kumin taga glad den share ye mo yung tinga fast na stand by. Na share to group casting goal. Share to my page. P so 2K-6 week. All right. Tingin ka. Klamalap mo sa klabu fast na kibesinge. Kaya amo gede tapalang ito shuk. Okay, Yeah. alawo. Tingin di. Okay. Mshere dari. Masharia. Tuo June Simon. Kumaso ye. On man akulin last name sila mga. Thank you. Nakma sa kalimila kumaso ye. Tayo piye na me state si mawaskan kadin wita ke. Tingin di. Okay. Nga share ye. Aliyak man si Darren Chuck, June Simon. Wen long. Amasyle. Along ko. Duo June kumasyo ye. Kawaii. Aloha. Kawaii ya. Okay. Visual tale scene kamal mo. Fact tuon sila June. Kamali lash kawaii. Kawaii lanay. No lanai. How? Lanai ba damlel boli nila shwe be. Kawaii. Pacha. Damlel shikuyaga. Lemnister bolin. I see. All right, guys. Parang ganda shik na 609 bakit? Ang mga lalagtan na wak. Wow. Guys, stand by to stand by. Sige. Jun duo, if inash ko malung back kalim ye. Duo, gulagas one.
ito we got young. Actually mi kumasya. Vaikka läpsäknä vähän syse vasekna käsnge gatndalik. All right. Boss. Duo na shoes kay wa sa masinginan. Masimit kulo na singkat ke mulash. Kulo ke ko aslosan. Ano ko was aglin ngay. Uye inge. But Baba Fosh Shivinen One and only. taking Driscoll Jack ng inge Shirley Tara Southern California yan sinababang Ontario mga nga aswaya na taking Driscoll wiye nga Elos Shivinen Kent Kent Washington na med det vart med da han siakta den la que se proy ang ada o green balance det just close som ni gas la ja and that's we are en proy gat vart med gat proy Willem got flat na gat in some gal singing in Spielberg aquela me shui yok last na sum logo ma pas logo mo lash logo go le la kating kan matalik ke tu seinge in pulakan be ke long glen lo bam dal mit get fast med inge gat check gaslo bai la ke kufta na fast med ke ak fashin glen sap seinge evin dia ke kombanan gat check sumo gat flat na na das oga man dalom na got in mo ko nak fashim tanin sias gaslo mi mo fale ona ke long silo ai be gat broy ke lo sama to ba we got inge in mga nakfashing in puwento gumamitlom na gigaslom. Gaslom ingoin €8. Gaslom ingoin nakfashing donin si Elos. Elos ke wa ingoin diel puro ko magkaivan na o even mo log asal de interest ko lobe bamdal we got ke lutu singe gidak fashe gaslom. Elasek Oana siye mas sa falle got sa mga tinakal gat tinakakalin paingin ako esaligigot di mo lang sa kotsak pa nagkotsak sumukat flat na kasyakat kulo ke mulash kulo ke mapaspas pa nagkotsak wigot paingin ako ito kuflansya if hindi ke win na tumsilang Jesus Christ pa nagkotuving gaslom dugaw lalo nagkotfinsyak kumita esitop na kimaingya nagkat case belsigin faklo malapam dal siya kini mo ispan it when fun Jesus Christ can pray amen Amen. tingin ang bela na submit tingin tuo na sumasimit Lamalab tuan syum. Damal sila. was sama ash we got ke lotu saying kulo ke kung siya kan lapel luminda ko we got ngay organ belo nasildigin Driscoll inilakfasya siya sa amin ni Gesla gusto mo asing ina like a sherry a program siyang edin mo yasun Digin Driscoll Lamalab zingat ke mulash ke wa. Damal sila kumkan lang bashek. alalong alagalim Okay, lamalab. washing po siya bligimeta Hangen fast na fast na med. Kispen rek malan gat pakat fung yang lagenge. Maklan zingat ke mulash ke wa. Chun ke kumuchak tarian pain kom. Akkay kom ke mulin lal fung iloman. Kat finemise misenge kademe panangar katakan ki kastan gadain akes magundi gadin akfuto do yigat na yorol siyak kin nakmas ng gashakat nga lang si faklo malab sin kat ki vision si masang sil damlo share legat kantayan ng ngo ki pengano week nge kat nda ki ekan tuesday the kay ni ki kastan gad napaldu siyeng kat akfashi pe mainge
in the file ben nage aulas met kushraya se alum singe ke senri nage program abange kan Tuesdays nage wa awit gosh nage tudangin set te abange tabela kan dokyon gosh tabela ke algosh belge ma ash magat sekun kat taga ke belsinge in kan dawek ta pange belsima katlibe ma wona sin matlas kushraya nge abe na nage programmer ko ska ben sum nage ash website si tamle shirle kam ta ye ma kat kai in the gani sum nage mama ash mama akfashia ka kat tawi boge programmer nage kasin ko yok me on the website singen sham nage takrins mama kadita mo kat matlalal fungi o askea pagatlalal fungi ke papal medal sinatas mo puk on ngulon gos ndo ke chances nige fake gaske katlalal fungi ke when gulosi fan nandin got Jesus Christ sus like a virgin birth kadet lal fungi belakat nan baptized levakat aske madara inge asang mola sin gat katlalal fungi beke mi se molyaklan when gulosi fan na natin kating kay Jesus Christ. Mga taga na siya katine tala pange katama makat matlalal fungi masifan na kayo. Kimalutut makat aske kandak fashi malutut ke kay siya week. Na ba Tuesdays ngayon siyam ke kunokon ngayon len mo siya ngayon katagayin pon vaye faya kalosi urik lagi kan Tuesday ke malutut siya ma fashi ke Senria ke pelan Senri School o ebe ke pelan ni Dawi. Na mainge kadetala itak lagi books yung standard lesson commentaries simula David Cook sa si Stapel na Lillis yang ngawul katake Orekma ingan sa mosla. Kaya imagine nga kung tafanam dawek ke lansapo. A faska mat si masislapel na yokla na ki pekenyan gastan gata suganum gun gastan gata panangara agla na cash uplan o ye matash kenge nangan vakula malam sim dam le share ke kumrek magun kalim lom ke internet streaming na ke iplan computer pange o ye musenge makain lash ka kin gastan gata panangan fakla be posek ke kaksak no zoom oye pena ke lutut magumas ke na ke plan lutut pa apal ke asuza misenge gabvin pel magumgan gas gat pa kalimi ke lutut pa bal siya nga naknas lakin ba na siya nga mo bangi ke stala ka in akalimi pela ashmet we ash mabigat ke kan Tuesdays nge o sabita be ke le Mr. Frank aluka simet fakak na wawo ay betigris ana alena kasgat peke malutut ke Fred yan Ash pe met week at in project malutut nga ash ke Pageland gasin golan o siya kilen belsi ko sum na kaya na finja ka pa malutut nga kay wash push siya kaktari na ke belsi nga tamo siya le bangan mama nga kain akademi ke pel sima udagalak nga may silunga man gan la mayok siya kom va nak na jak kalemi be in medan wiga dash ke japuk sifon na lamala Just go, kumgulo, ipsin ang agi sang inweng drug website lash, right? out Link sing was consum na ke, kung vinta o kung long se, kung click sing kung click, click, wait, kapia, oh, pang kung click link sing kung vinta click link sing na us kum deni ke, eh, Amazon na pangan kung auto this is standard lesson commentary na duman or maganda na website la siya in cash kumiyang nakema kumin na aspe masin duma tingin just tram gun doctrines mabiyang wala yok siya doctrines nga ang bang mechalmen doctrines pang mama
Lalalfung ilasha ashke. Doctrines nga ilnenet na fon na paepolo. Umbin riti na paano ni introduction sa pang faculty kikas induti in paepolo. Na doctrines kas induti lon kat pabatamas na sinmet lalalfung etay inwi molon Christ. Ang lalalfung mo pangan kas nga etawit ako kaya na kung som read mga nasa website la sa pagkasingcall.com na doctrines long luma kat lalari fungike masimitan mas sugar na nagtigialo siya di pa nga ko Mormon ko alula siya Catholic mas sugar na mas sugar talaga ilo sa pangay mas life mo yung pa matal bukod ng ulan ko siya pa pala. At life ng iki kat papa ta machine ka sao. Kat papa ta machine ka sao. Kat papa kat win kat ngon. Kasi nga Trinity. Now, iba kat life ng iki virgin birth. Kat life ng iki patatlalan Mwet. Kasi nga fall of man. Ask chance sa sapta tolo. Na masi wo ke doctrine juga semua lang ngayon. Force na kayo nga ask you. Kung som liye sang sang tapok tawo siya po lalalfong ilasyo. Evin pa nga kumangay. Evin pa nga nakialulasyo may sigalu siya evin pa nga Mormon ko, evin pa nga Islam. Talagang, kada nakaalu delan na kumin mo fact na doctrine siya nga isang kashikot. Kashya kum. Kudan da shamin nikun. Kudan na nga, kum life mo yung pukod ngayon ko siya nga ala nga, kat life mo yung pukod Mormon. Na kumakan, si Sakluk, masigan para kat Siena. Kung uflat ako, luti ka ala. So may Siena la life mo yung loman. May mga kot, alu siya, may mga Southern Baptist, Baptist, alu siya, mga kot, what the fuck life mo yung mga 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 essentials, mga non-essentials. Mama yok siya na mula lang may tipa mga essentials. Kat kat ngon. Bukod ngolon gosh ngan. Virgin birth. Kadlal mo yung win na din ka. Dal na kayo isus na mulya. Okay? Pangan mama yok siya. Na mga non-essentials nga bakit siya ang good na kaya gulan siya flawed map doctrine slash even pa mga non-essentials ng pa kain siya nagkewa essentials kung na kung repentance is required eh, na nag-even mga restitution kung na kung na ipsi nga il non-essentials na katalal fong water baptism la kumura ka il na essentials na eh, na Lord's Supper, mul oy yung doon God pagkasing sanctification, na baptize nila ngon matal, bang mamain yan, no, to, ilan yung categories, fact mo, non-essential. Mga na po na simlash ke website lash, in pain kung may pena ke website, kung may konsum diye, kung finke, luti sa uluan gigaslan ka, at kung some PDF files pa, kung some download yan, na kung or wayan gasing ko ul na tumo ano da kung makin masi kung tekto da click to man da na dik siya kalam gi kalan pa pa lo min kung long na get doctrines longo luo nga tanan na phone na kanon pa pa lo kung gani sa pizza lap sige ke eh pa pa lo nga na katsa mamayang even siya in Kacsru yang Kacsru siyang kaya kimakusas kaya maipsipe nage website la siyang ake gedegil check sham gün ake sham gün be kung dali kung long si prayer request lang kung connect la form singan gallery nage pit sa malash kung bini pit sa lash let me see wait, nagawa mga week at kalensap, asma, cash kat lagi, kat tayo nang yung vaccine, yeah, ako smala. Minin mga mas degini civic lawa sulang mas papa kali so pinalash ke mga wait, nagawa ma
tako gashigot jange gasin gola pitsalos nge ashke kai si mai ngana phone na daga wigot tako gashigot kat flia mga in may so na tos ilusta ko wata ko gashigot tako flia mo don bawlos in akfashe clients up singa bencha sibelal baba got digging gilafo shube ashpege masinga aban ng aftige sa maske bit sa nga bang be ka mama aske website la so nagawa mawiga ba dahil liban tamil salik basta takeo kaini ni imay nga nagawa na masip ka dahil magkaya kumpi hindi donation button siya ngayon ano yok makat kaya fashion ng client option okay in for luti ko in sumosla sa palitin sin may nga nagawa ano yok plan lash fin shop lash pa nag-gasin ko kat ti alu siya pa kat on nagtinra kat last nag kat organization si kat cash ang may nag-gaslan ka det gruppen der Alyse Gaston det Alyse var godt. Finchak lasha pag den faculty gaslan gat ke gas ko siya in mapwento ko ma Mwet lasha na flow na ke alu lasha na sham be mo na ke fit bange may gachang mo nagiplan merit kuluk mo Ifin kaçağı gaslan gat patadi na fame kumsuk kuing mo kukonek mo sa loman. Akish ben o yesing merit blue mufat ko na kaya alu lasha na kumina ko zum kunek si alu sum we si alu gaslan gadin mo aning ko min masi yok siya pa mo lasha mo la kiden mo na kung hindi full of kuya alu big alu lasha kushegum gunda na kaya dawil Bit kung full of makulu som koneksiya alu en merke pos alu pos alu fin en merke kung in some way la na kot alu lasha mo mata kushela mo hindi trawi alu nagdalan da when nga mo dito ka alu when nakayawa as makulu la na de kung kikiyep kung busapas kung log si kikiyep Fine kun tunay med da ke egen med kulje tu kikiyep makan makuluk sip Kinalenta na kot may ko siya ko pinali upaya legalistic ways legalism katulad na mga diyaman na yemadon ko at may naliyes de vegas or in loko Around the go. bagas No. or kat fat na shoes kay was ma min sipela siya pa kaya kasama sila basta Tokyo kaya ako lang ang fashion program siya ngayon Mafasin mo, sipela siya bakit so reach the unreached. Kaya som diye mo likwiyash matlevash mo alu. Infloros mo na ke alu. Pang sipen gasing gol kat tin alu se. Minash asham na mo dala siya na alu. Kat tin alu se. Kat alu la siya kat trash mo ano ko sila tinga to na may kusay ngay fast na gibelan alu ni dawi ako we ko alu ni dawi min kasat na mo di dawi si wangin mo Allah at na church na kasat na igin mo di dawi si parang akan kinafa ko na and mo kusay asko ng akan alu na tegin tresco layman friend tegin siya na mit lalapangan dahil fast na may dahil ako dahil kan alu al guarantee mo dahil Kada ba lang may lisensya ka nga, ilay daw yung katalo, tamen si Spence, tinggal ng apa ilya, kaya lang kat pa yok super. Na siya nga mama agat kaya pa siya, kung fin ka ng bless ko, kung pula ma program siya nga cash ko, or bagin donation button siya nga, as mo siya monthly giving lalos, papasang muli pa mga akta siya nga. Labas siya finadal makers, finadal siya dal makers, nga dalawang makers, even kung finagkasyo, Orekma ka at katlakin siya uyo ko. Nas siya mo kat finagkasyo, look at how much blessings have we missed.
kikat na sang mamakatil si akin si Uy nga sang actor sang gasho malon ka. Na donation pa incident mga gifako. Kung liya mo kung din na kun gasho at na mana kanil gesan suman. Proike. Kanil gesan kun gasho kat gasho kat. Even kung din liya mo kung file kun gasho tinggal mo kada tuige kalain sa po kada nakalain sa po nakat kada tayo yung kada ko na gene clashing mo or sumos ka mga ngayon kun sa pwede na sismit ko siya may masyo kada mga gas ko siya may katmit ko siya ay gasing this nga post-starry materials mo mga gasing this stuff nagas ko siya katki preserve our language too katki fria mga gasa siya in matitole. Na bangan ipsi nga nag casting goal la siya. Ding just klar, as per that you're bit ka transition nag malas na ulit to. Klomalap nga dalip siya vaklumanta ala kalem na maasimata ka na sika pa kadali siyang gadinuchak wi Mwet kila saya alu fin ba Pentecostal ga Baptist siya ka pa ifo kataga ni alun sin katsi nakikumsam nung getakrin siya mga taga na siya kadindila may Elos lalalfung ike may kat Protestant lalalfung ike nakatingat ang lita na kumsam ke mama yok sipe essentials nga naging mga kape ka din diala na mo orela ilya yok sita masima yok pa mga sium lagi kaslan god pukon ngolon kos nga papayapal nada siya aske Gibram gun Mormonism biya ka Mormon na as blue book silo si fena samosta pe saya kata bela gain the convoluted the unvin Bible medal si kanin bakit ba nga siyam kun nga si fena kingaloang nga sinsi basta lash ngela make up to fail kalme batak prinsinga if got nervous may ke la sayen di talik na ta siya kain mga so nga mo kumakataya la kalem if in fact lo kasha lelan kasha lamala Dangerous kung gulo. okay Gulo ash mo tiliw ba message pili nga Shawnee Walker. Gulo kung do gasla kung mga sangge wa bitilan may we join live silom daling in spirit kung gulo in maweng ngon ge program si lo singe gulo kung do gasla Shawnee kung masya ye Shanzi Walker kung masya ye kaya kung free na gusto ko galing na gusto ko galing na transition na sipelas na ulit tuwa yung akfash lang yung announcement ngan dangerous ko may sharam sin na ulit tuwa ngayon actually kung sharam gun ngan beto an gos fos sinagyal gos pa maluto tayo na kaya na si Fiana Vakla Orekma wo makadil kinake bangan makade sabram kamsinge kulo malap ki kumakalimenge chansi el fakta nalasken el aspira en neighbor nel pedadalani Jean sigum dole Pepe Forshim da Jeshiska da aspeke alep pakan din mit ko sai finansia dal musinge go nara we akan vakla katabel kat me te da tiksinga makusai ko mga the bag the blessings mga daskem singa mit kat na vinanya kat mit mai cash musinge ngama nakon woods ngama kat me algala tau sinsi kaluo inge na kat me ala pasna shish launching god now maasi maya ala cash kat financing yokligi economy lan in Washington na bakaslan god
Naklo ke chance ke taga mi ka changa oye pe anaklen Evelyn Jessica den nakli mi li ka to ye ka wi ka to ye June Evinen yang lana I ka kawai yeah ngamo gulo ke aslo usan sin seksi ma seksil June bianga fin ka ni sem sin ka desum no ye alang si siak ke sin seksi bel na kewa sin dalik mga shuna kada sum no ye kada sum no yun gat papa kada sum na ke asyo mabat pat masing lela ka din sin siak kin len na kewa in ga ka din todo no yun gat matak sang ngi kom the it's a reality lang jo le bangay mashu ko me vas na met ke malutu da ka ofga kada si ye ngina wo kde shoang bangin Doang in bangay aw kibe aglin be seulal finan ken kat liepet sege ma yung sikyak finan Washington ngan yung le lal abona saving shoe le bakum da aw mawiel ni besta dolbe na kat kibe aglin magusashkean proilashan ay wikos sewan kaywa bakum da kisikya ko ingeo da mga sikya ko manasikum semalola sa namulo. aw Kadoses siya nagiging lakkalim. Kadoses me even sikat na sikmasingan ko nga ako la. Eh ma kisik lalalfong ilok nagikain oy sing nagipanglalan mo ole ka long sila yoklan ka na sin mo ito. aw Il sang pellan mo ito in mata in mol in mo kain as audiak sila sorella. Nakalalfong lalalfong at ram sil ponat ang aliele mitlal ngan sumraw nila kepel kel matayin mas lalo. Nakalalfong mo aslan mitlash ng orela proy sigel orela in sibe nakalalfong ila umpuna il cleanse up il mit cleanse up si. Nauro ke il wengle an wala so il mongle lalfong ila long lon gat wailol. Il mongle back mo ta sin sa one may proy lasha pa gatlen gasha Kowos akin si uye Kowos in es na was misle ke wengle ashe ale yok sa bala Kowos mit galim shock ale yok sa bala ke wengle lan mit wies mit lash lalfong ila kada es galim na siwas naking akum siya na mo bala lao makin siya pa then loy na sin mit wies la lang if in bang la Elos ka los hakula lang ako makula wo natalik wies na ba sinsek saldekin yan pangan si pelas yineng yung o katin tayo yung kubdan dali matash gurung kasi umusing tipang si pelas pa katin someone gaslan got imaparakit mo tanin siyong kumi mo connect la kumi bang la kumi sumnaw ye kontosto na kayo nga luti aske English aske buklan fakyak na mamay sikya nga pama kat kat staff gaslan kat may doon mole mo de palakin manaw pesa may da kasikya yok ligina kung pintang la mising pang la lutu me kumakula na or kat ki filiflia yung kumin mål man fin oj madan god. Kung fin romsap ta singa ul for Sifac le. Kung fin lem ta lek le ke kolon god. That mulya kwen na ta lem Jesus Christ kung ta mål le. Kung fin rela oj singa na mål man wo ta shock ta ke kung for la an kung sakten na kung mål oj madan god. Pako ta ka nag fast kuya nga ta ka long kasin luti. Na in flot na ge Banglalal bo na saving shoe one. Kade
Proila siya in sa ulalan kayo finan hilo ay pe finan Kent Washington ka finne and cohesion ma ime siya upe na yok siya pangan narakat ke proila siya wikom takumata kisik ko o ingat siya ta Kowos McCallum na lagi gaslan ka may proila siya pagkatin esyo na siya kawa misle pel na upe siya ko sa askyan ngayon siya kita vast namit chance kung gulo yung McCallum le kung may dutwe ngamit melim tingin Driscoll el may Sumda dewan Jack. May lilolodo el mafinso sa dewan Okay. pangan kita vast namit tingin Driscoll si Vesi ko siya ngayon ipluwo siya ko siya ngayon ipsimen kung langas like gasing goal nada siya kung langas like gasing goal length naman pa kung finsaan ke may kasya ni medro hindi medron ko siya singge ko sa ako siya ipsakluan ba kung kikos proy ni medro na ke may Wosounkas they didn't actually may gasting Wosounkas Elos medron ko siya mas gali ko siya June Simon, let me see. Kung Tamuel Tresco, kulang lab kasi aksen, we na relalan Mwet na Mwet Akos mo kayo nakat. Akos mo kayo nakat, indavela, akos yok superdiki kasi. Na June akaygom, kulang kaslan, na ngayon doing sige ka samsam loko fukol madaging interest ko ilan daw akfashe lutilal nag iplo ngan ilawe ba actual misifes ngan diging interest ko Global samsam naman taon sila safla ke introduction na so ang nagi may maluto daw ba nga kumasak pa na uya ke na at fast na met Global up kya slosan at yun kung fakta na ngaw masih fan na dalik puyas kan kay waklo kya slosan masih ka telu tiga nge paisen school kundiak dito o pep gepel na tao ya na wo ke katta ni sin si ke metium so buya alu 11 na ke met confinas ke college sisla ausiga luga tolu ke malututan som na ke lecture ate suga flogo te lutut ke aray kain ale na kum kan shumyan kom mga especially ke kastan gata Orekma wo mga kumra ke Orekma lasha mula na seske me salary lasha Orekma wo si matram ram ke msingeng taon sila ram ke katinterana met Wosounkas ba met ma Om sila fak pabiya aron laka ka kimay sara may tayo akilin kaksyakin na pangan sin mga taskim singa kasing ni sa fak mo hypocrisy singan pa Wosounkas singa kanya pakatara ke motive sima in kaksyakin ya kat isla kaksyak sinasin katfolet la shara la ka shaw fela ka mausi kalem la sha na ke vaksibel mga tune ke Orela ako slasha, pay mga makatas kaya, luti singe malan lem, when kulo si malan din, katsya, tukun baptized na lagi, kunokon sige frete ya, nakataka na ke malutut singe. Kaya nga siya ka luti yak me na siya, nga riti, nga mo ko siya, uya, leksyon na isamat ke, metol me ko singe. Insiya o, biyari dutse, na insiya o ilo siya, me, Martin Israel mala njewelo se Martin Israel malakin mas was the los fak nga really bible sa sinalta siya aspe bible version jigas usaya the moment listen context si mga chamram gangi pa
ke luti silang lem nge sapta le me kos pa inse wo na pa sapta on gosh el shamra ke malutu chim senge nge shamra mi ke sapta it ko shamram kun kadin te me chachi met ka ngai tang li makluklan me da kan ni si fe na ke orela lasha na ke ka shamram kun mange ke piade tuts mange inse wo Elos nice in Elos ta Elos valiekat. Ka chamram gun mange lemel ushe shu ka chamram gun nake introduction chige malutut misenge ange ani ke matawa kia ta ka tinte na man kan la mala kalemi beke metol me got foslongol sie nake longola gos ke vak mo kos long e vak na sin Mwet in bel metamo nikkumak mas katena mo chak mas e vautak yakel nake nan ka da inge nga vak na siwos katena mo itsia kaskashak sin Mwet leel e vautak yakel na kenanan ka elja vak na sin Mwet wiel wangen shupom e vautak yak na ye matan unmet pepa falet e katena mo itsia vak na sin Mwet wiel kom lalfon failan forsnga ke ein el nga samsam kun mangela kata pelagat me samsam kun na ke piade dutsnge de ka ben man kan la na ke masap ma itak yang na sel sia mosise na kita ka lan le mai la kale mi la de kan na ustam masap nge el ta ka na kayela na masi mga kum ta ka lutut ke len mising ya bang ke samram kun yak piade dutsnge ke oyange pa nga ko min kain ora kashala kuma in chia maliese nga ko min ora proelasha in lukme kadin chia rayim dan meta in makaksekin kat ke ferbets ka fka oye makataske na pangan masikataske iplu yena baske malutu chenge ya na meto sapton kos makataske fossina ke akos ipsimetan samsam kin na ke oyen sang lasha nga mga usm da li fundraising mam da rekki lomalu ko shayeng melutu chinga effect mana sheshla ka na inte pange oye makadin je won ke tiki bakom tao melutu chinga alana ilas katyakke mayen kat ka in fact mo kat sang lasha Kiben kaksagin yakat ke. Tanga finja kin masang makatorela. Kat na pray ke ni. Kat sumsang na singkat ke. Me insepay lakoma. Nakatsum na ke marit singe. Ngan riti na ke. Mutawakin malutut singe. Samsam kin na ke. Kusfin sang may kasha. Nimetara India yak. Meto saptaon ko fasin ke akos. Fasi vak mo. Pangat text slash ke malutut singe vak mo. Liyang da gosin tia Orekma wolos yematan meta da losin liyema kos ora kos fin ora oinge efa wangen topken mainge na siwos sin baba tomos sa inkasao le alana straightforward in academia kla sango me kat sangin kasha met ma singe makipe idakyan naki me instruction may dakang nasin Moses in pelan dalik inadin kat nge Deuteronomy singal lime kos fasingal si samrang gun la pel na kayo ma as kata mo Israel siya sa kasha kawangan sa nasi matay ne na in kasha ya Elos Deuteronomy singal lime kos singal si pangan na ba ma singe taka na siya ne mo singe kadin ito kadin ito la finash mo chene na nakadin gasha, katsang gasha lasha, omles nge banekla, en Washington ke katas Washington yan nange. Kata tula ke median influan gane kange, alasi. Na aspel nga yele pe pasila, kisben traffic aspel mawangan si, taking asang na sin Mwet nge ngante ora olek intaliek la me ko shika longun si maba nga sang na si losngat kadin sang ke motive slasha in sepay lasha in sang ke in siya na pa in kasha Mwet ma eneno pa ipsimet nge etaka ke
Nara folokin yak me kat na ke si Samuel ngan di Samuel singal on got fasit ko sindi ma se fak ke ngepe na ke oyen katin karang katin tero oro la sha in me aran lakko na ka singaran lakko pang akademia fasit ko ke si Samuel singal on got fak ko inge elem ka del fak na si Samuel nikom loyang na ke falatal kalamal ngati esel mayen oyen chulela lako etia Oana oyen chulela lan Mweta lo stil lako ongali insien Mweta pangan pel sima das boyekle el Samuel Lensum in konaek la sha mo aulol toko sha sola na moral ke meritsinga pa kadin te lie me maitsingan ki falatiel ka lakalala nage mail nukum ka malashkean mayen pangan makat may ta lake masilem chuvakat lasha il parke pangakum inkain di orela lasha loeng nake pang insien maitse fakpeke pepalama mama na kat na lake pa takake alasha siya takapeke oye makatashke na bangan masih mata ke na ipsi metngan ba akina riti na ke maritsingan la meto on god fosse bangan fosse aklung ta koinge kimainge ko uspin sang katena makasha na sin metenen na Nimet ora hindi ko na ke mat Wosounkas elosara in lom aluo pekeneko elosara koinge metain kaksha na los paien ang fact na siwo silos a starry modin Orekma lalosa like pakum daw yesi nga ke bellan Roman government na bel dima chia siluti kelali wengen o yesi male na orekle insang me curb me poverty nge kasha katash Jewish community nge ke inen lalosa wangen oye na yokshe oreklen belginge na mayen ash medale na ene na paikasha met mga chamjam gange pa siwa bang katin mas matayen mapayek nem gulda ma misya na kem gulda ma losan misya na kan mayan pa kaspelos mailos pala ke me kasha man gulda ma losan mata kasha los ke an wangen la call of kispen wangen delan gulda man na siwan pa dalik makaimdel me katanda fak mo papatamayo me wangen urolosa nara ashe ni nasingan ini nasingan nash na bangan kata sipe mara me kaditala ini na yash na ke moula sha ke katanda fela yok nan sin matsakasha na ba taka na siske fo siak lunge fakla katena may kasha na sin matene na nimetara in Liyeyuk ay pa naging afak piya ke omlesi matungas epigene kanga masing bakla kemet pusun kasi losara in lom alu aspe me weakness yengen nga as weakness yenge kay nakilin in akilin dekin maslos met kalansap nangate fakin akuluki met kalansap tasakta siya makatin sinsin kaya kinabange kikat orela good teach orela mawosin sin met siya yok nakat ada nalilem talek lagi lo malu katin sin kin katin dera ana ke met usun ke sara ana ke afak ke met oye met usun ke sa motives lalo sa mas driving force mara elos rama ak flashing ngan ba elos ke accolades ka elos ke inkaksya kanya ke los esam la Sivana el taga dak flight ki yakin il taga in cash na leila in an yuru kum me o ye singan nga kum oro la kumo kadinale na orela kin gene in si pailas na ki cash magadak fashia na fosiak tolunge fakla ki go sang me cash logos na sin sima dene na araki o ye sima wangin me de take finne kawak na todo silom na manasib elas pa kade orela masi katafo
kumni nga sang mani si sang kya lagi towing trucks ko the one na soja sko gal da ngelgi enjima sha idakle soja kainin sham nge kachige gadin vakla nga ba kya le log nga pa rela ma singe ya lemil den en jiwo ki kai no yenge ya moyen pa fak si bienge ya ke fossimeta ke ka torela mange ya molla dari na sir fin fel nara wang la jibe ak wotchi maga chige gadin na wote furola so yurin gat ke mol ma bat senge pana ngara de ma wosi gadin gain akalemye lem the leki magat sangin sang gasha meta le masima yokshi benji kum bottom line na sikuma ba kadine tala kat papa ta machine ko shao elita mana kewa paneng wen shibeng akumin kain alena in me paskek fin bujas kay wes in kain akale milang apa kaya lo ni oral kain fashion me alena el ngeng musing kain mga malak kum ka dinar kaya la sha kat shuk na shesh na mayin kat papa tamas elita tari na fosya kaya ko staka na shesh pangan fosya pla ke ipsimit nga ba fino inge na FSC malukme papa tamo siya di makosaro inukme eleva shot mo din Orekma lowosa kasi nga lukme akat wuklel kin makataro in mo me kat suksin kenik makat kain orela kasha lasho Meta tena ita ke inte mo sham si in Orekma ngene anang jafla yata na moulla na si starvin vela makatash kaya singa kalimitari na masima yok ke malutu singe ke ipsimet nga bataka na sikkom nga konvinsulela ka din kasha mwetse nakachike sukla genek fukagat kan kashel ma ette mo sham si main kaksikin yakkat main kat finaroing na wangen de tashben Orekma lasha min nga kom eme akwot katakot finjak lasha ashin gasha wangen akwot lakoma nga pamosel el fakla ludige fakyak revelation nga ridi fakange chesel fakosin long ngai sana tako ngai us malane in sang masin kai simet fal na ke Orekma lal na ke an yorash majinge kadini tala Jesus Christ ba me metsi mga kum kalensa po elita mano kayo mga kum rela kaya narata ko na siya rin ak foto ye ipsimit ke sangang nga kum rasang la siya katera metan liye ke na ewangin pe na siya nga kum insang envelope siya na ke alen sang nakatsumas na ini siya ke when wangin siya metan ito metsi mga kum rekma na siya papa patamasin ka siya asyerol nara pange masih mga isla ke melutut singe inutia ke oye fingate na ito met musenge ka senri alitu ngatisket tala longo ulsimanin po ngen ke klani ligiay na nilang hindi ka talasyo huksingan sang induk me sang nagkialan kum breakin sang singkatin ka soret mulan kata amensele ipsimit abangan alena me ngamo straightforward tasakta 마지막 ni kia pa en mga tutulekeng nga alana me astro kuminta me sang exegesis lum nageng gasha pe mga ikasek tari may kektan sido lamala Tegi Driscoll, kumgulo ke akta ya na kalam sita ko yung ngati kalwani makumakkel mitan okay masili mga gesang weng o pa kacham ko nage kat nakat makataro finfelo kat nawot tayo for a lasho na amen kato mo ito min oyes yung gina ko flakalim ke nige nakat pangkat mise so na nga kalim ke nga kalim yun na shesh ka nito ke puklal Ephesus let us like Paul mo de Ephesus spoil kalim yun lim Jesus Christ il use ma inka siao ak masyayla finfela met live ng ilan karingan palakon na me point sing of fact na kaya ngayon na kaya kat fin oroin loko
ko kat fin Oana mit Wosounkas. Digi shopra ngasum liye nagigas English. Ta nagasing Wosounkas pa hypocrites. Hypocrites gas Greek siya pangan. Hypocrites. Kalbiya pa pa actor ngi kung libet ngi may ni dal or bagin characters tail dal na pa dal sang na mass or kung di kasi actor ka actress ki bet ngi hypocrites pangan na may even hypocrites min tail dal na pa dal characters na met sa saya na bagasing Wosounkas na ro nag-faction na may sang kat fin met Wosounkas kat finora may da inli nakalbi ba may tayo dala nga sir ko dig interest ko kumtam na nagkakasyo may tayo kung gulo may tayo usi pusan gulo kidem ta poskage wesh kaya poskage wesh ki manisingan na motar na di safot na kat finaro katlanin siya sikimot ko long kalang may siya si makatla usi yokli may daw siya siya kat tinaganda sa kanila kat suming siya kat palakan kat kan matabi finfel siya palakan in sewo sa makatil esin na siya ke oyelash ke akustin lash na kiplan may sang kat finde kat finde oroin lako koro onang mit Wosounkas ko hypocrites ko hypocrisy ko katulad na actor ko actress ko katulad ko bitches ba katrong katulad ang mitangan dyan katrong in may diyela ashmani lash no banga vaccine masih nga lutay lang singa ang askingan mole kun apa mana ko mga akfashi askingan may dakulon sik special pa katigin kong vakulon sik mingo vakulon na masafla ngaki kat pa in vakulon sik mingay tala mamalesis sa kakin sewuya akustin la sa yokliki mamay da liye mamay da fako ang evangelin nela shuk nga evangelin lang din bakit backfashing Bible stories at tigil mo ito nang kasi mo sa mad when mamay da fako alal sa kawul waki ingat pa agilin mga backfashing ngayon dan mo akin si uye ko akin si uye ngayon akin si uye ya akin si uye dahil kaya klik ka siya ula ka kamay nagawa mga wim akin si pang akin si uye ngayon funa kumin fa ka ngayon siya kung gulo kumalis sa mad ngabagay fan na ba palagan min siya uye ngayon pangan kalmi siya ben na masamay sa katapalagan ka siya parang masing aking ako miniliksyon na usiya mo dito siya ngayon mawil ka na. Kung pinakira mamay tayong liye, mamay tayo nga kasi kita kumasamaan. Na ikaw ba tayo dalvat mo kumasamaan na dalvat na lalesig ikaw mo. Na parang ako pinarmansin mo ito, may tayong siya okay, na may panangan ba yung lalesig ikaw mo. Tanga fact siya matimot nagawa ngayon na shock to coin sikyak if you got moving around loko kung ano may Wosounkas may Wosounkas pa may hypocrites na ora nga fact may feel siya ka pa inga siya yang kung tikal na ba kung di nakiplan mo isang mga masiyok siya it's the condition of your heart. Kung finaro may hindi mariching evakle finamit fino Europe ngayon dito may kon kinsing pa level chicken Trump gina mariching ba lang mo Sermon on the Mount tako ke beatitudes me tako di label like ikas canon 10 commandments pa Sermon on the Mount pa for siya living like actually na sin mo ito le may kanin masapsingaw Mwe Rit pa si Yipke Sermon on the Mount. Say, kung vinta long, kung nga Google le may Sermon on the Mount. Kung vinta ludilan lempang nasikum na kisang lasyo. If you want to go in CS, why didn't magulog yung nakfalat ye?
lutising lang mit kumra may kon mit kumra may kuminoan ng mit Wosounkas. Finta ko yin siyom kumingan sumsang. Or galit. Faxing ay malutising ay pa aroin lako ko Wosounkas. Para mas lemil il king ako min galit kaya. Casting na lang we can never outgive God. May isang mo sa katikan siyang yok ni malan ka. Min kadil lang yok na tayo malisinsis. Panang if inalaksit ko na yung kuminsang gasho mo itlan ka. Atang gasho. May spela kung directly le gumbak fa siya. Katang may dang nga pa iludal tayo na modyo nga to sangwal tayo. Kaya na oyes nga pa pang malututsing. Hindi ko dash ko fact na konkin magumrela. Kung nga ni sumsang, kung dali kayo may masing yung dasang, at nakaksak sumsang mo, finmadog yung siyal tal, alam mo, weng makuduki, kung may siya, katlakin siya uya ko. Na kung pinaroin may isang tapok, kung may siya fotsil, kung Preston le, kami siya mo, pangang may malutut siya. Di kumrain lako ko, kung anong may Wosounkas siya. Kung disot na actor sige, ko actress sige pecha siya, umran na mga actress siya pa ko. Ko actor siya pa ko. Bangka man hypocrites. Tegin. Lumalap tayo siya ale may kaya na yok pa kumrela ngayon na kat sam kun oyelan ka ta kipsingan la pangan oye si makat papat na wasin ka siya ilin si wuke. Katinara makat arake pa malutut si ipsimet nga nag-iplan sang. Ano yung vacuum? Yung vacuum ngayon? Polo Mwe Rit na phone sila, mo sermon na maun, tukun babdagin medal migos funny natin. Lamin mo tawag, ilakun, masum na kiyo lang matawa. Nake, in fact, kung reading na met magata, in fact, kiselan met ngorek lukun na no. Diba temple sing and PM sing Oshin God. Na bakit nakakataya na kele may mamam da fashion lang natin ng malako. Na yun na uta ko na yinsiyas kung reach fine natin nila pang kami nakakataya sing. Mente ipsipan na bang dafo yan Mwe Rit lang funny pang. Dahil kita galam kele yun na mahingi on insiyas. Masiyok siya pa the condition of your heart. Pangan masiyok mi siya ngayon. It's the condition of your heart. If you fok mo tanin siya, mitkum sang. Fin kum gisang o fok mo tanin siya, dui broy siksing ka lang katapa nakmanas ka siya. Mapalakin nila mo tanin siya kalaw fok na ube. Nakman sa siya le. Na katil long problem nila ilusot na lang nauusin nakta sa sigop nila. Kadente orain may orain lako. Min pangay ka min Sermon on the Mount. Lem Jesus Christ yung madag ilakin na sin may no. Lem ka man masapsingaw singan. Le oyelan mo tugan Israel ngan managon ngan orek lukun Mwet. Dahil sige tawag ilan fact la makan map. It's a condition of your heart. Masiyok siya. Take it. Lumalap kasi dafil apen na malal bungi finash me masisud badago kade jong ben kapun akataya kadashi ki fosak lime ko trengin ipsi to gonge fos lime ko ron ko hit ko sal ko spa akataya ke na pange peljima samsam kunjak na ke prayer fakla ke ko prayer Nimetara Oana kemet Wosounkas Elos na pasti me fakla kikos pro nimet pro Oana kemet Wosounkas Elos lang si tuyak pro ke lomalu ke swashik ingenek ta Mwet na ke wandi Elos pae na nga fact na si Elos a star mo ni Orekma lalosa lige vaxilal damal jele bienga ke kasin gol ke magadak fashing Kat again maula na siya esin maita sa kawil arala siya kadeligi ka di finfela kading kalan sa pal pagatash kenge
Nakiyatkalan sa po kata kastala som na yurin meta bako usdip shange kastala di kan fulok na yurot pusye moklin siat mayen fingat na kastla al kari kat nara ki fax singe kadin te tuyak lo malu te guluk kadin tuyak proy lo malu te guluk kadin tu lakin gene ka ba proy wangan makuluk ke tajakta motive slash kadin ora orela lasha kein sipai nga fa going ke ben me kadita ke oyema elos som proy penasin kata kadita ke fin panakel Daniel eluchak proy in fakil sila ta liges la window el nget la nakelelen Jerusalem amen fakir kitembal singe masaya ka mo kadilashwe na lemel fact peke John Akos na sinmatayan si Malsun Kilof silal sekop ma ilso minut kof ta sun lemwe vulwan lena la maita etila som na Jerusalem malu ta mashal el ram kun na ke tembal singe painart la sange ke luti silan lemwe ke beatitudes ka luti ko silal ke saptalme ko saptaon ko hit ko ke meto elak fushashila masap may tekyang na sin Moses siya masap singa ula pat naridi ke alumet ke katyangan naknas kasta pabanduman ke Exodus longol kat ridi fastolo nagis ngalit kos nikko may sinakatsaya takanaimet na pange maganda read kekin praikun ke lomaluya tanake masap singa ula juda masap onfu ko singal dolu itak yang pena fuck yang pena tukun masap singa ingan cha kumeriti vale safla ki pup matange the fact la ko pa kele mil ko el dikia na sikum ke me pasha mga kum kain kalam ke meto me kos meto on kos meto it kos nge se meto on kos pagadash ke nge e final na upele le manga de akademi pela kadera fuka ta kana shish kadine tala wangen eklage mai da kansel Moses ya shak pena ba sham kenge ta uda kana sikum na ke language mga kum kain kondonek ke Orekma kina na vakla na kisam lamngal mi kos fasikal kos akademi la pe proeki de tuten proeki fulwan len proeki ko na pa metlan gat nge suangin ra prayer lalo sa ke nakatala na kademo me som na ke extreme pa takatule lo maluanen prayer na loyalist siya makadelo to na ke malutu chinge pa kinga ko daga prayer kat sum na suwashi ka infagel siya na fast mit ki fasdu deni kade sunbe na mange ngan flok ke fasdu ke on gos ke malutu chinge bak mo ke kumpre uchak na infagel sum Kali shingala point in about the mom sa in look me baba to mom sa lima kumra in look me eleva shot me mon na sum may pa da si nga kumin fala na tula ke true na ko tula yung dan mo ito matawag pray na singkat kat pray ke talik natas ke solsya kat pray ke talik lutut niya ke Orekma lalos awangan pel sila nga kum shrela in proikin mga induk na singkat met nakatsum na tulay yung dan kadin proi mweda nakilin nakat proi na singkat si mama sikyak manifested ke proi la siya nge ma ke proi sila na singkat mga turansin mweda li inwali la ke proi fototo mayin mga kat siyak la singkat na proi kun in shuashik in lom siya mata me proi na silke shamram na silke inin nalandalik nata siya kamama katashke siya elita petarike elita tarike ta siya aspe fakke mas tama convinte siya siya ta evaude kotasyon na mga ta kana siya kadin kan caption ni kayo mama akademiyak ke shamram kunyak ne kadin terala proi la siya in melie sila oy lol met na Elalen na karnen met na me kade mo me fototon sin gatsi el tula proy yim dan met ale lo spray lala ash me de proy ne ngat nagdam eta wela na dulle na ke kespinale lo isle
Maluto singa akalamin sis kadineta. Kalmayan praya la kat praya na sinkat in suwasika. Met kat fasom tulay yung tankat. Yen walila na kat na siyak la mga sildari. Nara keyword sima ngalige din kali siya ngalasha. Praya na sinbat masin kasraw in loop me. Siya elefa usia na sis inalasha ke. Nga fast na met kifasakit ko siya. Fakla. Kekos pride ni Metorek maging gas pes sa wangin kalme ona ke met peken elosara. Katasin met nge elosarek makin gas ma kapenain wangin shipe. Kata alana sum lemtalek la masaplan kada kewa panga sa inuak nge kusineta ke. Elos los ka makata losa elos ya long elos ke shipen los prela losa. Na ngate fa kinakulu kila proilo sa kulu. Pangas bela ko. Nga fa kinala proila sa nas kalmeye e kadingan esmak ke makat proi kina da inkat makat proi na si. When proi si pe malo si mit aski pa pala. Pangat proi si maki mato as na kewa lang patati fel ke chimney ke proi cash. Proi ke ma efin cup singa kan fast lakil. Brian always si bela milrela dahil aray ke chimney elden ara lin lo malu na bari lang taka na siska din ito nale esmak bekela at the fact mo kuluk proy lelesa the pange mas la fact na siya kadin de proy Oana met ma de kun kat o ara na in the kaksya kasum na siya po siya kalko fact man nimit ko sa Oana Elos papatoma los etatari makusin na mit digi siaksin na taga na siya kadin itala anaging akalemia kadin balance siya praila siya ito la mange katsam kun katte kupoye makulukta sakta in akalemia la taga na siya kadin shukla me pray for kama kat papatamasha elin siebo ke pangan enzima yok sibenasis kadineta ke amen masir nga fa ko inge pa kat finsum na ke sekpena nutise lan lem nge tana arfak ke ama kat fin kalem se kadin te ako sek lama likiye yete pa afun ye leila kalem lasha ke itolas ke kastan gata in kalem ke oye ligun pasalasha na pa nga pasis nga vakin la che kuluk maingi ta sakta motive si kenge pangakumin karangan kela ma accolades na kewa ke main som na rin kat akadin teran kaksya kinyak kat ke kadin ita la kat pa kalem singe kat matalal fungiya kat te pa sol si ma me orela mo ita in malakin gaslan kata nara kadin balance ye mama akademiyak na siske ngariti na siboske metal makers fos metal makers fos singalon gos in academy kalmen vaxilat nge fakoinge ke metal singal makers fos singalon gos fakoinge sakluk oinge ko sang kalem lowos in tola kimtan meta da losin ka in direct mawolowos kaksagan babat mo siya in kasaw pangan kalmen vaxilat la kat fin matlalal fungi kadak kalem yi benasin meta nga samram kun senjen kun ke ipsimit ma katram ke meton ko fasin ka ko sa ma katara inte main kaksya kun yakat ke ta ke katak kalemi la kat pa kalem singen kat pa sollan vela kadin akalemi mana ke wa ma meta kaksya kun kaksya kanin de to kana yoros in som na rin kat papa in mameta kay nakilin la mange mata kayo rin kat papa te mayoros le in ma pakasi matam le siya lelwek pagende pentoki pen mameta na yurin kat pange masima yok shipe ke faka klasa diki mana kay wasaya ke kata ya ke kastan katinge inda kay pasal matanin siyas kahin siyo wo siya kus na ita peketari na siyo mata fa na ita ke anla pange oye
makatilin si Wokea. Kikat sang kadara hindi may kaksak na lan may tanasish. Kikat proy lasha na simkat in lukme i kemeta proy kemet pe ma as anik ni lashin maslo proy kemet kol lasha proy kemet na kewa. Katang lalakum ke proy apang. Kadina rama akademia ke fastime koste ke ali gosh na ngakum evin kan proy kemet wies ma as makat anik ni leke ka may tafak mo me matlukalo pangit bel si mga kum kain academy maturity lakum kima mas academy na siya na layla nga kumin kain na sanglash layla ka din na proilasha main kaksakin kat at siya main kaksakin yak nga kum ke tamo sirle pangit mga kain ikasik ki malutudam singe pela nga flokonot na siyum alaging academy pekip si meta Ngala ko komunikasi ya kimalututa sang punchline luman na ke refakadax ko siya kila motivers mas. That's right. Ang frisky Pange, pange punchline. Go ahead and nail it. Ano ke back kalim yang masi ke ako min ke ka 3D Mwe Rit sing gidan fili background sing ipang sumbuyak saka. Na tenan fact na siyang gumin daw dak ligasi kundi na kun udak meet ka ma sum na airport. Min mga nil given dari, bang context. Na nakalim si. Makalam si dari. Nagyan ako ready Mwe Rit siya ngayon. But hindi na isa background siya ngayon. Gida siya sarang masya ko open na enough ka na siya. Na ano yung fact kaya hindi kaya kalim yung Masi Trump ba condition of the heart. Motonin siyan Mwet. Hindi first mo siya nga. Hindi bro na may Wosounkas. Hindi bro na hypocrites. Or in loko. Walang maglukya. Lemil gasing ilsum in solidary. Ilsum sisla aw nagyaw bro urine god. Tang nagildo tayo ngayon. Let's go some pro loyalists. Kata may ito. O lagi may reaching academia. Or yung loko. Or may ito hindi lang. Hey, kasi kata lang buke pro. Ikal na post na may fact. Na, hindi naman ko lang. Gusto ko post ko siya nga. Lang Nimet Kowos or Oana Elos. Dapat tumawos ito tari. Ito tari makukusin inyo na mitligo siyak. Nakala mo ito ito ako na proy, proy, fat makat na rin. So makat na good. Kung di, ngating sa mga kaya, nangataan sila. Kung di, masipit or medli nga, forward da lupsila judan Mwet. Akilong ne fika broilalan. Broilan Mwet fakak laban lali fong ilalan. Ko fakak laban ito lagi gaslan god. When kat te broi fat na singkat malinaro. Kat broi kimal sa most tatari fat mo kat insesin na ke. Kat we fakan kat siya kuwing cash kat min malan kat mawo. Nakita mo lang lang mo da broi nga ko. Lalo talaga may siya ko. Hindi ko kanyo siya mga ikaw wain kasun na kaya life well do project. Panga Mwe Rit sing min ka lemil casting a sermon on the mount. Hindi lang lem fino la panga. Imdagi lago na kaya nilak kalim. Ilagin masap singaw yung kanila. May kalme na siya musing ke way lon dispensation of grace. Dispensation bagasing a period of time where a certain event takes place. Dispensation of grace. Nga kumaske waylon longkoleng lalon katingin. Nalimil sila kalimile, way silan masabda, dispensation of law. Pangyaron with Israel. Not in Israel. Los are mga kisangan biguna no. Ino temples in Masaya. Pangan dispensation of law. Nakat mising waylon longkoleng lalon kat. Dispensation of grace
Everything is about the condition of the heart. Matonin siyan may pa yok siya ba siya ngem lutut siya ngayon. La kum tuyak proy loyal is kum di fin bang ngaso mo tata yurin Mwet. Na Mwet nga usil list na loyal sinsik ngan proy ke. Na min nga ni kun la bang niya na nang hanan rap proy loyal is sige mangan. Mayin kat proy sakla may doin long tay man season in season na ge we be proy kun. In mo ting am kena pa proy o in met luo tolu takeni proy. Men ensi pa met luo tolu wash pe proy yurin ka da limit fakle ngai hash pe we. Gumdali ke ma ope mo va ka ti hana sing isakle. Ora if ing akum de duty ke gaston ka hat halu pe akum in proy. Akum in de really ba lo mek de proy kina. Sige mo ko. Kat fin de read pa mek de proy kina. Para luto mo din tulisyon ng fakle, kading mongyang nagigaslal. All scripture is God's inspired word. Now, yok siya yung ako minit ito kanon Bible. Kaya mo proy kinta na ngayong proy la siya. Kati proy na manakat nang kikata ka. Okay, kapag dahil ngayon mo la bills. Ito lang ay, kapag mo kumfinta mo, like ito ay ketla. Na malalad mo nga siwas sa special kat proy may din long le kat siya na din long le ko kum ko nga sir le nga ito le mga proy yaksin ka ato min teka lang ba po sa algo siya kahit lang tatari ba digat siya ka bagat siya may wag din siya sa ma kigat ito tatari ko nga kumita magat siya Katulad lang ko. Katulad may mamdalong ito le. Bay ka, ito pa polo. Palali lois na proy sila. Mada ginilag ka. Katulad mo na proy, may damduli na. May lois na, post na may mamitsikan siya. Katulad na wengin nila supe. May damdalong proy sila na may damduli na. Namana si kumin in law na background siya tingin sa amin. Yok supe yan. It's a condition of your heart. Matanin siyo. Gidende, wanang with Wosounkas, ko hypocrites. Hypocrites pa, may kumtisot na bakum, kumang na makumbakum. Kumtisot na may tangan siya, kumtisot na policeman siya, o uniform yang, for ano, policeman siya bakum. Pangang mga actors, yung tawag yung betseng iya. Desot na kapan military gas siya pa, dahil uniform yan, or na mo, dahil pa military. I mean, pangang role siya dahil wrong. Dahil hypocrites. Napakasing Wosounkas. Nga akum, if nga akum de, may tangas may expected there no kata nila may pagkala. If kasi may kahasop. Kasi akum gasop. May kata na phone na kata ko oyeme. Kata na phone na nga to ko sa kan kadami. Sa kan kadami. Hangin na Beto kasukan ka dami. Katala ka mitfa ka. O katala siya na poshi ka. Wala mo katala ka kita. Wala katala mitpa mo. Katala kataka uyen. Naro, kaya di rola mash. Ona hypocrites. With Wosounkas mo. Nga fact mo nga, in chiki usin na naprakap na siya kumudan usin na kay background sila messy yok shupel. It's a condition of your heart. Matanin siyan may pa yok shupel. When him makudukya proyalelis na tam, lemil sige na nakalimile. Pangarolan mo ito. Or may Pharisee, or na ubena lang. Ilan to yak ro proyes eh. Lem chis sifena pa sham. Sige mod ko, lem. Il pa Yahweh. Il pa sang masap singolan sil Moses ke bella nexudas. Na katse na pa. Ini tang mga mit first nga ta korasyon mo dahil ito to push yung wala to pride naman na mit fagailos level lang nga pakat anti na program sum na ya na midligi na timid atak ko Orekma sa saptalu ilang Nimet ko sum na ni ka na nga sa pa maawul yak para or lutise ngayon.
El reality singe, motonin siya sinakula, men ileta ko hilyak na hikot. Namising live ng ilasya pa ilay na ngondal nilyak na hikot. Nakita ko ito, gikolon ngondal sa mga sinmoit si. Kita ka bro siya kan manauye, kumata ko yemi. Aram del dangerous ko lagi hangarak na kaya for ngatiran na mga me matasok to get like den long broilan mo ito le aske pa pala kote nan ka as mo bro lalo sa ala ke wangin that's one of those sivena timaki pa pala na orang ako minag den sensing kat finde really pa pala kat chick den do bro kat aske singa ay pa na fax mo may day tu ya ka ngayon nga pe kulon siya kimulak when mga fax mo dito to na if what like the doing siya ta type daki meta fax kat kilong naklalo saan nga at kilong naklal dikin just ko kung di kilong nakla ko min nakla ko fok nanakla ko nakin Mwet evin paile tivin paile Pepen da vantage mo kung dito ka shuffle kato ka shuffle bit kung ganda factor naman me kapan may Sifac gaspan guluk nakla wala ko nakla naro sin kung di long le me serial non ko kung siya ngamin nanak fok tasok to kat kun champion gaslan kat pa ak matalye kat le gaslan kat pa usi ken charam da may da palak ni si wogan bit kung atik long naklo man nakluman som klokalan gunume min kuluk naklan mo ita kuluk so nakastan ka inmate si para la may singan buwan tigi ko gaon taksingan Alaka lem gulo nga do ka pienso nga katay na kasi ka mapalu di ba kung step long ng kumsigayan sa kanila. Iyan na laps ba? Kasakin na le. Kasarong bento le. Katimi na mit paye. Kikasalon kat, kikolon kat. Usin na siya kilain kang weak lines up siya. Dikot para lang. Kikasalon kat. Na ifin nga ko wash lines up siya. Weak lines up. Kadal kasha kat ini gas lal. Kumpe. Kumkopen weep. Kadal na kat. Na fon na. Inglaterra sabi faculty kasay may da in mo dirot na kat medang katren na mama kat nung ka ngati kan yun ka mingat kakflat ti Kowos kat akflat ti kaslan ka kas medalon ka kat siya nu ye du da for kaslan ka men kaslan ka medal kaslan ka alle oi naro lakos ino ben oy nagigastan kat kun lang na kagot at kan day na depras lang ato to da gastan kat mo da na process du tram ero dat lo nagigastan ero kat nakagot lang mo to ni siya stako kat kalensa para kat nuka ngayon kat nugdug na nakflat ye office sing kati dunem tipur lagi be gout kias ngel to do the fact kat sisla be ako got le masimate proy le ako got kat ko na yemadon god kat do the yemadon god second kat le kat ko sa akfa gaslan god yemotos gaslan god in mo kan patati na fegos bang si pela so na by no means kat wo means wala siya sa falde nag-glance up saying sakto ki wala lang kat para kat kanash glance up saying kan du sham gina fijakin galim digit figa Amo siya naglamalap emphaticness ke facts silan lalbabang antigin yung kuungan el de fakin kulukta en sima Elnges nagasamram si lalngan kinga isa pa lem si venal de kain kalan sa paya ke el nara nga kum te relay nga kum pa center si ma
Semanya kilo malu ka meta inta me epel ka ngetak na si mayen kat Alan kalan sapsinan lash ka kun nakatine sam na ma all and got madak fashing ekkalut naging avaka ma insan kaksak indi splendor wala na lala in som naging may sum na wa mayen aspel la kumma layenen Orekma la kumma fa utega gete frosima nga kumnawo finfelang naging afa ko ngena takana sikke pena faksilal babangen kadin lige masap singa ule singa samram kun ma aske exodus longun pastolun ke singalit kosh wike kun masap on fuko singal dolu fakekyang fakyang to kangen la kilemil akata yake sermon on the mount lala fukuko in the disilalngen anaging afaket tukunel baptized som shfe yakela panangara ilda cleanse up lalta alle nangeng na pa asu she sepa enan sikyak pekira la kuma rakigat fine muda gipsingen god etena elyakin madin kain kaksyakin kat nara kadinara sham lash dutilash ke iplu makatash ke kadora la kasho o hindi maindiye yaksin mayta ka prailash kadin de prana matushun gesa mayen fin pa yena pa as fakolan ngon sis pakapun masa pa ka piaditudes nge palong si nara kadara la kasho lasha kin si na pa inti main kaksakin yaksin mayta a prailash katanta na en katashwana ke samsam si ke centurion sila katanta nga katanta pray ke makumashkian ko kumtangan pray ke mga ashkia ko may temas maslama kadita ma ashingina ko may mamtain suwajik lom ono ko ensing la pray la sa in kaing sumna yurin kat in ma manifesto in kain kalem wala na lan kata kima makatashkia bakoten lalkea nakat mangin kat laki mangan mayen el pamangan nan sumna siya orang alang si vaksilal baba ke el vak ke oye singan mangin kat lamen pana ko makkalamingan kat med foto le fok le ala belhen ke wata ke nga kom ta korela kapash foto to la sin ka ta inalena rela si pan na ko na si el pana nga kes magindi kat kadin kain shoot ke ma wala na indok shell bel mo kewa They laman just rogan biadi to sama kada mo bigat nga nigid lang may biadi sa kacham. met sangan kadangay nga mo ito na kana limit ka mas mo utro sangan kadami pinta siya nakba siya kata ya beatitudes Biadi to but ito ko yung kasing a blessed. yes Na if you yes got ko siya, okay, mo I attitude. Min Baba inse wo na selo sa. yeah Blessed are those. Ba ta beatitude gaslan made up ang isang nanek. Bilang wala ah Nakakita beatitudes na wearing di ka swela wearing bees in it. Nakita my mm, beatitudes in it. No, rokat mix like that. I attitude. Nagi I inse wo. I mean be the blessed. this Nakaka is how your attitude has to be supposed to be nakaka gito ko beatitude ba forcing wala ma inse wo na selo sa. jealous yeah Now, now, bakit dito lang lame kay duty phenol but Sermon on the Mount. Ele sige na diksyon na akataya la mea kalmin masap singa ulan. Nasyash may ito. Na follow na ni ken na moto ni insien may si pa yok siya ni sing. Kiba ka chak na no phone na ako siya charm ngayon. Ka charm version na apa ya ako si dafol eh. Kada sorry. Mga charm na yun ang Kumin ang namekal na taklosan. mm. Motonin siyan may si pa yok siya. Kumin na si gate siya ngarof kansing. Motonin siyo. May asin naklom yung clan sa pagkato. Kung clan sa may tayin Liyeyuk. Kaksakin ko Kung clan sa may yin as conviction sa ko.
Listen am la so bayan program sing ausi na. Like some ausi dafo lang den kaliye. Okay. If you not kisin siyak si ma euro was ko ashpas gat fact la to. Pura am dan si eh akalimik den ito. If you not pas um gay to ke ek den likstin na ikwe akalimik den ito. If you not pas um den kisin ke fact la so. If you kumpanek mo wenge pa apple nakita delay kat. If you knock na pang na tayo men skund fact. Get long. If you knock na lo. Tasok to masi yok chupe Pakaslan God in fact galit na yen na kayo. Gaslan God pa using si Oana sis panang kat fin really gaslan God, mulking gaslan God, ikalam gyo yan broilash Mwet. Tegin baka ma-ashning yun Good. Glamalap. Kain ko wangin na pa siya. Me. Chunin wangin na pa siya. Sibe confirm yun lepa wangin na pa siya. Tegin ko long. Ngali sim. Saklangan nung po siya Okay, mo. Push pa siya. Ash. Ngalong. Okay. Katapela. Check your volume, do one. Yeah, volume din met. Kada sige kapin program, kada tuwin siya. Pain ko was kulog ya aslo san pewa. May tsedu mo aslo. Kulog ya aslo man. May fin siya ka pa. Makacham ganing ingasagum. Yok nagasan kat in patati fame. Kulagin main siya. Na bottom line siya pa. Really Bible. Kung thinking ngayon kuming ngayon geproy. Really gasan kat. Na kung kali ko niya nagasan ka, baka may proilo man. Taking nga flow na pelo kung kali Well, glamalap naman siya lagi ka sa loman. Kulogem siya kan naman siyang from nata siya. Da kulon sin kat yok lagi na kayo waki. Da kayo nila sin si ki kastala. Ngay prain kali na damo sila lais kat dalgi yan nga. Kat shpil me pasta tom kat flat lash, kak second kom. La kum kat mol siya fun na. Kulog siya malutut siya kom. Esin na siya skilan singi. Kadin kain lotela. Oye paye ke kashalas na sin matlesh inganik makuminsi wo ke praya. Nanak mo na sisla oye na kayo at a lekatle ke inganik ma katsivena urelain kaksakin yakat mangin wangin laligikat akalan sa plus na sumo in kain takakin ganik siwas e payilom makuminsi wo ke. Nanak na skasha matwias na kayo Ana ke makalamila kaslum tekain ta kana yorosh e folok na yung puse katlalal fung ila maing e kaywa e muklekat kadin syukum e bel na sum inge falen molasha nanak na swikat kashikat en nagiwat foto de legewa kulo malap lela ta ngan madalom in wikat ke fatali clash pakatin lom in kashikat ke en nagiwa mat foto lege ken wan chif panandum Jesus Christ kat fakulo amen. Well, lamalap tamo sila. Alright, stand by.
Okay, kal pakabange kita ingin iskila iling ngo. Namala